Nan sinangnya salama. Dikerja mak PT urang kreat buat na gaji din. Si pakeh letan ho ka di wet hana buat lau. Ikun lam hati si pakeh bah ujak jip kopi di leh. Tu dalam motori ngan sidro anu dara. Kebetulan si pakeh gaya hi mengampung. Inangan han ditim. Hana trip kemudian truklah Kak Saima, sidro janda. Yang Kak Saima gepakat si pakeh ku rumah kenyan. Karena yang sidro orang inang janda. Kun Kak Saima pek karu-karu. Pedih dalam kata mengaju. Ngan adik lu. Nah si ad Kak Saima kepegat lagi. Kagemain ngan beha atau getang. Kagetameng dalam kamar si pakeh. Kebetulan si pakeh hana selera nyan. Kan level iji galak yang pijut lok miang.